in me rem vele lalpale mai chuna hey Mizo Car Bazaar YouTube channel thir tu te in the vine che bai levek kole hey tun tum video chu headline venue kan neya he venue hi original tire size hi 15 inch ni 15 inch atang khanin 17 inch agan upsize don niya hey voina kan alloy don thar niya hey AD company 17 inch alloy niya so universal hole sani ama so akwa so som oma in hu theyanga a hole so universal hole san tia chu ta hian venue he kan vo don ni hey venue kelan dan khania original landan OEM minaron choma khani ta ni hey 15 inch alloy atang hianin 17 inch alloy kan thak don niya kan chet vel na te video tin kan siam le dona kan video te top te kamin thir sak turin kan som hal cheu ni e nin cha tangin 17 inch kan upsize don ko chuna tire jong zon kan thak te kalo ngai ta ni tayan tire seat tire hey sport drive ti deu khera ne he tire he thadon khop maya ti chuanin he tire ne kan thak vek dona tire profile kan entir sen chu kan upsize tu ra hi hey original tire hi 195 65 R15 ani 195 kan ti chu hemi tire lai zong he lo ni ta 195 chon 65 kan ti chu hemi tire cha zong a the to tan chon ho view nga ma se the do tan chon he knowledge thata kan ni vele don ni chuan R16 kan ti chu hemi radius hi hemi hi hi inch song par ko ni tina lo ni mai ta chuan 17 inch kan upsize don chuan song panga song par inch ni in hi kan upsize don tina lo ni ta ni ti chuan in hetain tire kan upsize tur rom vele ta eng profile nge venue hian 17 inch bo taila eng profile nge kamhan ang ti zo na kha tuna viewer te ponin nein karinga kha chan na kan pek sak le don cheu ni ta hian tire kan nei le ta 245 45 R17 hi kan bo don ni hemi profile hi 15 inch atangin 17 inch kami profile kan thlakanga ta chuna shoot mi don lowa a shoot lo dan te le al an moi dan to kate atopa a video in karan tilang le don ni hi hian hetamai ama original tire kha ama original tire hian tire sensor kha ta ni ano zela khan kami no zela kha tire atang hian kan lak chhuat ka ngai ta tichon alloy a te kan bo vele don ni hian a ke tharle alloy thar vek bo mai la ke hui atang hian tire sensor kha kan lak chhuat tho si ngai wang khan a ke hi kan thon le vek don ni hian chuan tuna hen moi ten a motor ke do thak mol mola ta son wheel nut lo her mol mola ni chuanin bosena du tui khop mai a motor ke min an ruk mai lo na te expensive ro pui mai se chuan chuanin anti thief lock nut kan ti khrathina kha ma po ga lo soi fe to thina kan mang le don ni he kan soi fe ve thim thrim ngala lo tan le a he to tan chuan ho ve nga ma ro zo lo tan ro chuan til thatak le knowledge thatak gin na khani vele dona he OEM wheel nut khani original wheel nut khani ta hi original wheel na ta chu ta hian wheel range kan ei le ta ei wheel range po hian herila ti khon khu amil hal ve kan ni mil hal thapa wheel range nei chuan motor ke so i ru hal dei thei tina ei kam kang nga i lo range nei chuan her thona nga motor ke ru hal dei thei ma se tuna kan man ture ro chu anti thief lock nut ti ni thung ta ama hi wheel range pa ngai khana a her thei ve mi lo ni ama socket bi kher le nga ya ama socket kha amala le tur lo om lo zui le nga la chuan chuan thakop me tin hetai phui vek boka a phui vek awang hianin high pressure tin motor in sila mo ruwa do mo ka wang khan i a motor ke kha anat le elovel nat le bolts ti ang chi vel te kha i tuiek ki vel khom don lo ni phui kap me don ai ti ko ama wheel ren sen her ve thei tami lo ni a thol de ma ba ama pona vir vek thei ni chuwang chuanin ama chom socket a kher kha ngai ta ama chom socket a kha chuanin i her thei don thung ta khu ti khan lok le che thia hi motor ke nduk lo nan le aluk support moi jok bok ta tuiek lo bokanga chuanin misual laka him don boka additive lok mata kha ta man sak le don ni hi o tuna chuan a mor kan lo bok thei don ta tison alloy wheel kan photo sa kan til khom mop mopanga a ke lui ama na ron chom te po ahunga phur turin kan lot sak le mol don ni hi chuanin tire te kan police sak khapanga kan latilang lo te hlek dona hian
ti chuan in final nu a lan dan video karan ti lang le don ni hi ti chuan in tuna kan hmu me khi ama original chom kha ni 15 inch ania 19565 R15 ani kan ti to kha le lan dan chu lo ni mai ta ni mi venue na ron chom kha ni a lan dan atang hian transformation ke nang o tuna 1 2 3 17 inch alloy baby lalpa le mai chu na hey profile kha 245 kan ti to kha 245 45 R17 ania in me teu le mai ad alloy wheel kan ti to kha moi ta kan side view kan ti lang le sin ngai ni landan pa ngai hi alloy landan dang lam na chu om teu we ti chuan lam hi co driver side ta nia hung lam pang landan ni side view ring kan ti lang ve lenga khai 17 inch alloy hi elowa hian ni venu he lo tok chi chen ni hi moi khop ma hei luk sak thak vek maya tayar ina atai mi lo turin hanan adjust ani ha profile ma ka lo sei to kha ikan tbc an truk fai sak le laranga final mina la swap to mai don di ole ti chuan zanina kan na alloy wheel 17 inch alloy venu kan hlan na chu kan hlan na chu an lo ti zo le don ta na lin tiam ti comment la ma te lo soi ve te lo ka lo ngai chak le mai ka lo share chak le mai moi teu le mai nei tu te pon lom lu tu ke ole khati chin kha zanina venu 17 inch alloy kan hlan na video garan tilan thei chun ni le phot me sela next video kan vai kai hmule theinan kan channel te meno subscribe pula chuan kan vai next video kai hmule don ne video top thlek meno thil sak thina wangin kan lo me in the vai mang tha ma tu le